rukundo rwanje dereva wanje ni wewe namashaka kumba hafi baby cause you the one I love. Yes bakunzi ba Saidu TV nizera ko merewe neza cyane murakomeye cyane murabizi neza ko iyo tumaze igihe kirekire tutabonana tuba twagiye kongera bishasha rero turi kumwe n'umuntu azawutubwira ivyiwe kandi azi neza ko muri bamwe muramuzi abandi muraza kumumenya umusaza amakuru yawe abandi rego bona uri fresh kabisa mbona nenga mashamwo gahera amazi avanze n'amatanda usabande video stand yatina so ari just atyago tweza kirikaze video stand yazinajwa nijyo zinahawe n'abavyeyi ndashaka n'abavyeyi kugira ngo n'umuvyeyi wawe nimba wahari cyangwa se ndazi barahari tu hari umwe hamwe nawe n'umuvyeyi Richard Iranyibagira. Okay, murumva yitwa Richard Iranyibagira ni izina ryiza cyane. Richard ni Richard abazi ifaransa uze Richard rero byongereza hariya ariko ni Richard tu akazina ati ko kuri stage kazina kuri stage Radio Star wacyumviye utakazina kawe Radio Star muri make ni Richard Jonathan. Yashize Costa urumva ko namazina yiwe yose arabiri Radio Star yaceje Costa muhanga gose budwaje ego muvuka he mubahe musanzwe mukora uduki mvuka Makamba Satumba muri Zambia Central Province ni Murera kazi Central Province abatahazi ndo ni mu hagati ya gihugu ca Zambia. Yes. Kugira ngo ufate urugendo uva hiyo ko ndazi neza ni kure cyane ndazi ko bitakoroheye wabyumviye gute kuza mu busabuza kugira ngo uramutse abantu mu gusaka byagenze gute hari gahunda yakuzanye cyangwa se waje kuraba nyina kakobwa mu kumwe abandi basende sagakobwa mu saga ndafite abagenzi benshi abagenzi hanasinda niho nashikiye naho nahoze nkorera naje kuramutsa abagenzi n'ibindi ndetse na studio musanzwe muri n'abaririmbyi akona kandi kantu muravyumva nshuti zanjye uyu munsi dufite ni Radio Star n'umunirimbyi avuka ari Makamba niyo tugiye guteramara kuri uyu munsi wa none umunsi mwiza cyane so byoba byarashitse ko muca ku ntebe y'ishuri mwizeye primaire na secondaire mwayizeye nimba byarashitse ko ku ishuri narahaciye gusa ntibyakunze kumeza narize Gasaka secondaire ni muri Makamba nyene muri Makamba Gasaka naho okay nagi nagiye Gatumba guys murabyumva abari abavuka ari nyine Makamba muramuzi ko ari umuntu wanyu yuko ibihugu bo waragenzemo watembeyemo ni byo wari ngara turashavyibuka ndavyibuka byinshi Tanzania na Zambia nyene ngaho tuzi Tanzania na Zambia ho nyene gusa Tanzania kuvuga i Burundi nabugeze watembeye i Burundi niyo nakuriye manake siyo natembereye niyo nakuriye okay so mwamubaza cyangwa murashari ingaragu kinyarwanda bavuga ni ingaragu singaragu gusa okay sinani byo ndimvira cyo kuba kubera iri kutavyumvira kandi umurateza kuba kuko Imana irayivuga neza cyane nagwemera ijambo ry'Imana ariko ntabwo ari ku nguvu ko hariho bamwe bishobokera abandi ntibabishoboye nivyo Imana no kuvuga wowe ntuvyumva mu kubera iki muri rusange
kwanza tumviriza umutima niyo warakagora n'ufite tupimye nangora niliyo nangora ndimufise ushaka kuri wawe bijyanye n'umutima mubandi ni sawa kabisa gusa ni byiza cyane niwumva ko byamaze kukuzamwo uzobikora byanza mu bikora yego mwavuze ngo muri abaririmbyi kuririmba wabitanguye ryari kuririmba natanguye kuririmba 2020 niho natanguye umuziki neza numva neza ko guys ko iyo umaze imyaka 2 cyangwa 3 mu kintu umenya neza ko uri umuhanga cyane muri cyo turizera neza ko mu kanya kari imbere maze uturyohera kabisa kuri akatwe nta kibazo injyana muririmba ni hari rap R&B biki byinshi cyane injyana ya R&B ufite indirimbo zingana gute ziko indirimbo zitatu n'imwe featuring hariho indirimbo nakurikiranye kuri YouTube sindikariya yitwa kapera ni amama cyane amama ababari ni indirimbo iryoshye yarandyoye njya ndirimbo cyane njya ndirimbo ni wawe cyane indirimbo ni kwabaye gusugufasha iyo narafashije gusasi uwo maririmbanye mu Burundi mu Nyarwanda mu Zambian kandi bisa nawe ni arabishoboye cyane nkuko nawe bishoboye murabishoboye kandi cyane mukomeze uko mwahagurutse neza ko murikira indirimbo zawe wahagurutse neza cyane bisaba ubandanye ko hariho benshi usanga ahagurutse neza ugasanga akoze umwaka umwe akoze imyaka 2 ugasanga yicaye impano yiwe yayishize hasi Imana izabikora Imana iza kubandanya Imana nayo ifasha umuntu yifashije niko wicara rero ugati Imana izofasha kazi kawe no gushaka ingufu hamara Imana gahizagira gusa twizere neza ko ari fresh so mu ndirimbo zitatu uvuze zose ziri kuri YouTube Lijo Star mumba YouTube channel yo ni Lijo Star Jaco murabona ibikorwa bye byose aho watanguye ni yandirimbo watanguye kuririmba kwandika ndirimbo natanguye kwandika ndaririmba indirimbo natanguye kuririmba wape salamu cyari Saito ni ari mu gihugu na Saito nari muri Zambia Saiton na mazina abiri tize baje mutubabare ni Saiton mazina niyo mazina y'abastarins so iyo ndirimbo niyo ya mbere atanga kuririmba ivuga mu biki indirimbo ivuga ni wape salamu wape salamu wanda mutirize icyo gihe mwayanditse muri kumwe hino muramutse bari mu gihugu iya kabiri nayo ivuga ko iya kabiri ni tatulia indirimbo ya kabiri yo yitwa ni tatulia ya mbere ni wape salamu ya gatatu nayo niyo ya gatatu yiwanje ya gatatu ni the one ako niko muza kuturirimbira nta kibazo so wari uzi indirimbo uri kurandika wimirije gukora imeze gute ku bakunzi b'umuziki wawe abakunzi b'umuziki wanjye si kera cyane indirimbo ndashobora kujyana bakunzi b'umuririmbyi Lijo Star mwitegura igisasu gikomeye cyane mu minsi imbere ararekura igisasu kandi ndizera neza ko
TV Seydou TV zobe ya mbere mu gushira ibikorwa vyiwe imbere. Iki gikorwa c'indirimbo yiwe turiyemeje neza ko tuzogishyira imbere kandi tuzobandanya kuzoshika. Okay, murakoze cyane. So hari abantu umuntu amaze kubona nkuko aca yiyumvamo ko mushobora kuririmbana nk'indirimbo. Ese musaba iki ku muntu ajya abagana basanga ko muririmbana indirimbo? Si ntacyo nusaba gusa ijambo rimwe nibyo kumvikana ubonye ko ushoboye kuririmbana indirimbo ndarobekana Facebook hose tukajya social media. Kuri Facebook izirajya ninde? Rijo Star concert hose YouTube channel Instagram Rijo Star. Okay, hasi turaza kubereka izina ryiwe neza, turaza kwifotoreza tubishira kugira ngo abaza kumushaka cyangwa se abaza kumurondera umusanyi magiye guhura n'abandi ba star bo ku ruhande atari mutango wacu. Ego Rijo Star. Hari ugwaruka rwinshi usanga gwitwara nabi cyane, ugasanga iyo urupanze no kuvuga ibintu bidimva bidasobanutse, ugasanga bariko bitwara mu bintu byo kunywa itabi, urumogi n'ibiki byinshi, aho boshobora kuhanura gute? Ejo no babwira gusa ni kimwe umuntu ushoboye kumuhadikiza tikora ibi gusa. Ejo no mubwira nuko maamuzi yako ya leo matokeo yako ya kesho manako hisemu ivyo bitahura na byisemu none ayo munsi no kuvuga nibyo sinakindi mbona ashoboye kubabwira. So hari abandi bantu bakuze, abapapa, abamama, iyo babonye umuntu afite yashize mu mutwe dread cyangwa agapanga ukundi kuntu bakamurengera yambaye cyese nka filme nk'uko baca bimvira ati umwana wacu yabaye umugome, yabaye umusuma, yabaye iki, aho ushobora iki. Kuko igituma ndavuze uko ari benshi bagiye batwandikira batubaza nko kubona arakora ikiganiro n'umuhungara witwa Kavyonzi Petit Frere wanje afite dread, benshi barambaje ati abo bantu bafite imishatsi nk'uko tituwe kuno bari ariko sishibye kubavuga, ariko mwihangane bariho. Abo ba mama ba papa ameze nko bafite ibyumviro nk'ibyo, ushobora kubahanura gute? Baba bakwiye kwanza kugenza kwanza why yasize kwizo dread, why ameze uko nyene bamubona cyane kumushikira bakamubaza. Kwa mfano nafisi dread ndio aliko sukuvuga uko babyumvira simvuta tabi na nzoga manaki sindumwe n'abantu usanga bameze uko nyene nkuko nyene abandi maze kubona ni dread nkuko babyumvira usanga ariko bimeze, ariko nibace badufatira hamwe twese ngo umujyambwa ga bumwe gashimyanga, ariko ubwo byarahindutse mu nyakubahwa wacu umuyisi yaravuze neza karo yitukishije. Okay, hari byiza cyane bakunzi ba televiziyo ya Seydou kuri mikoro mwanya neza kumuri kumwe na Seydou nyene uko bisanzwe biri munsi ko turaganira n'umutumire wacu muririmbyi yitwa Rijo Star, afite indirimbo zitatu kandi yiteguye no kwandika izindi baracandika izindi niyo utwo turateremana ubunoza. Bangane gato hari akandi kantu gato nifuza ko twoganira gato mbere yuko tuganira ku kindi gikurikiraho. Kuvyerekeranye n'umuziki wawe ufite amavideo angana gute? Yose warakoze amavideo chance ibyo ziracana mu audios? Sijafanikiwa kufanya video nyimbo zote. Sasa the one afanikiwa kukora video zimekuja show sivanye leo. Murumva neza ko afite indirimbo imwe yakoze video, izindi ziracari audio. Hadi ujya mukobwa watambije muri ya the one narayikurikiranye kuko wenda bikurikirana siti kunda kubona na comment ndashirako. Ujya mukobwa ujya mwigeme wakoresheje mu Burundi kazi, mu Tanzania kazi, no mu Zambia?
Zambia. Ijya video yakorewe hino nyene. Video yakorewe hino nyene muri Zambia. Okay, indirimbo yiwe iraryoshe, the one ni video kuvugira ryoshe cyane. Tembere mujeko murabe uko ibikorwa bye bimeze kandi munamufasha cyane gose, support yanyu bikenewe cyane kuri abantu nk'aba ariko bakubazamuka. Mukore subscribe kuri channel yiwe ndetse n'ama like muri comment mubwira ati amara kora kugira ngo ingufu azironke zo Rwanda yakora ibikorwa bidasanzwe. Ego Rijo Star akaririmbo uri kurandika nimba atari banga kana karimbo kameze gute? Indirimbo amatasumira numvise ko ari indirimbo uje gukora. Wareje kuyikora cyase ntabwo urayikora witeguye gusubira inyuma cyane? Bado ndirimbo nayo ndakora shoye gusubira inyuma mu minsi mike ari ejo gusa ndirimbo ndacanje kuyikora. Ndirimbo kubwanje ndayikunda. Izera n'abandi benshi cyangwa bake bazoyikunda nkuko ndayikunda. Irimo ibiki ndirimbo ivuga urukundo. Aho nyine ku rukundo aho nkibaze gato kubera iki abastari benshi cyane usanga bisunga cyane kuririmba urukundo kandi haba hariho ibindi bintu byinshi ngo wagira ikibogo ririmba. Ese ivyo biva ku kivyo ko ku bwawo umwe wese afise ibimworohera labda nk'iyo uri kurandika indirimbo rero ntushoboye kuvuga ati bitoki bimeze uku nuku. Traveling nka generation yetu iyo turimo muri misi ntawo woza kuririmbira ngo ibiraya ngo biraryoshe cyari cyaka agutuka kujyana n'iki. Gusa ariho izindi musaga zerekeza ku bavyeyi zonka zimeze neza kuko ariho indirimbo arakarimbo numvise ko mu tipara duheruka gukora ikiganiro yitwa Musakamani arakarimbo yaririmbye ku muvyeyi nakone kameze neza cyane kagenze neza ko kinawo ndashaka kurimba ku muvyeyi wawe kimana tezo uri imbere ndabishoboye gusa ushoboye kucubira byose one time. Gusa twizere neza ko Misiri imbere bizoba bitegerezwa kuba. Iyo ni topic ndagwaye indirimbo. Wana kibazo. Topic ndirimbo. Ego. So muri iyo ndirimbo yawe nisabe nkavuga ni verse ya kabiri uyimpe byogenda gute wosaba iki ni urujwi rwanje rutameze neza mu kurimba ariko nopfa gushiramo nyine naye. Verse ya kabiri ndashoboye kuyiguha kubera no mupango kuvuga nja kuyikora yose. Kuyikora verse 1 verse ya kabiri nigezwa kushira mu wundi. Twizere neza ko abanyonyi ba Rijo Star murumva neza ko harundi yinjiye mu Said nawe yinjiye mu kwatari bazijeho cyebwe ndahibongoza bukeyo niko nyine umwanya rero tugora cyane kwandika cyobaza bikaje hasi ariko murumva neza ko ndagabanye verse ya kabiri arayimpaye so mbaye ndashima ari byashoboka munazo azoyikora nta kibazo. Ego mbere ko turangiza ko si byiza ko tworambirana cyane. Mbere ko turangiza mwatwemere neza ko harakantu ushaka kapera cy'indirimbo siniko mudufasha muka kadushaho gataha tukumva neza ko ujya tukunda kumva kujya cana yako yo bari bo cyangwa se wowa yo bari ubundi ajya usanga wa muri amahasa man dushaka indirimbo twumve kapera y'indirimbo twumve ko nazo ni zirimo manako urashoboye kugira amate bakuzanira amazi yo kuzana drink amate kuzaratoshi. Okay, twagiye msaza. Wewe ndiye chaguo langu, ubavu wangu, my only one. Usimwamini fulani, anataka kutuharibia. Wanachotaka wapambe, mpenzi wangu nikimbia. Wewe umefanya nisahau, warosababisha nikaria.
jua kwako minishazama, acha nikupende baby, yani mimi nawe mpaka kiyama. Daim milele nitakuenzi, achana nao hawatupendi, naahidi kukuridhisha baby, kutengana nawe labda nikifumana. Murugendo gurukundo rwanje, dereva wanje ni wewe, na mashaka kuomba hafi baby, cause you the one I love. Muramwumva Lil Josta niwe ryajumwa ryumvise neza abakunzi biwe kabisa, turavuze mwana mushyikira uyu mwana wacu n'ukuri mwana yamufasha cyane kugira ngo abandanye atera imbere nawe. Ega no gufashanya nibyo byiza ko hari abantu usanga arabye gusa link yawe y'indirimbo uri musoma muri group runaka, aho kugira ngo aje kuyugurura akabanza kwanza kuraba ko yo ari Fariyazi ari Satubi, abantu nk'abo wumva nkuba gushikiriza wowe wabwira nk'ijya ijambo nk'abo barakwiye kumenya uko nizo zibika zaramagi neza cyane, izo zibika zaramagi nk'abantu bacu no kuvuga ibonye link gerageza kujya kuntu uraba wumviriza indirimbo yo kuri YouTube ukacumukura subscribe naka like ugashira ukashira naga comment ukambwira ni yamara indirimbo ya meze kuno kuri kutinyi fresh kabisa biri kuramutera intege kugira ngo nejo azwaje kwandika indirimbo yiwe bimeze neza cyane. Yego ikibazo cyanyuma turangize akabazo kanyuma mfite, niba atari banga dushaka kumenya gusa niba uri urukundo n'umuntu runaka cyangwa se register sinye mu rukundo majambo make mu rukundo n'abakobwa mwe barabakatiye niba wari wizereza ko uri umukunzi wa Lil Josta aravuze ati oya ntabwo ari mu rukundo, aracakora kwanza imirimo yo kugira ngo arabe ko yobasha gukora akazoza cy'akazomera neza cyane. Ego murakoze cyane kuri mikoro mwari kumwe na Seydou, twari kumwe n'umutumire ni Lil Josta. Mbere ko turangiza abakunzi ba televiziyo ya Seydou ushobora kubahereza ayo message kwetu babandanye bakora ama subscribe shares monga yose yose bishobora kubyumva niyo support mbona. Okay, murakoze cyane ati ni kwa kuri nyene ni subscribe mutibagira na channel yo mwene wacu nyene ni Lil Josta. Bo nabona abakunzi bawe nubwo yabutumwa ushobora kubahereza abakunzi bawe ndakunda cyane. Numva neza abakunzi ba Lil Josta arabakunda cyane kandi gose aravuze ko mubanda yamufasha amalinki yiwe n'isibikorwa byo mwana yo bisharinga kandi abatandukanye heshano kugira ngo nuri muri Amerika yumvete Lil Josta umwana wacu avuga ko Gatumba nguyu turamubonye. Nuko murakoze cyane Lil Josta, turabashimiye gose. Okay, mwafashe akanya nabyishimba dovuga ibitu bitegura cyo tuzi ko byozoshoboka ariko birabaye, kadushimira Imana yarikoze. Ndabashimiye vraiment. So undi munsi nitwifuza kuyaga muzo dutumikira. Ego murakoze cyane, murumva neza ko iyo wundi munsi twamurondera umusare wacu Lil Josta ko azopereza umwanya. Ego reka tubasezere cyane tuvuge tuti Imana ikomeze kubazigama. Mwari kubona Seydou ko mubibona ko televiziyo kuri mikro Seydou kuri kamera n'undi mwene wacu muramuzi no wundi nyene kandi bite James. Sawa murakoze ibihe byiza, ciao ciao.